turabifuriza ibihe byiza mwese mudukurikiye ku Biriho TV, kandi turizera ko mumeze neza, n'abatameze neza turabifuriza gukomera kuko ni ibihe bibaho mu buzima. Mwese turabasaba no gukora subscribe kuri iyi channel yacu ndetse no gukora comment ku biganiro tugenda tubagezaho, na like ndetse na share kugira ngo bigere kuri benshi. Turabizi ko mubikunda. Ikaze mu kiganiro cyacu. Uyu munsi turabagezaho imijyi 10 ituwe cyane kurusha iyindi ku isi nk'uko bigaragara muri uyu mwaka wa 2021. Niba ujya wibaza umujyi utuwe kurusha iyindi kuri nosi ya rurema, cyangwa se ukibaza utese umujyi runaka w'igihangange uriya utuwe bingana iki, twifashishije urubuga World Population Review ngo tukumara amatsiko ari nako tukungura ubumenyi. Muri iki cyegeranyo World Population Review bagaragaza ko nk'uko bisanzwe bigenda, imijyi igaragara ku isi ku rutonde rw'imijyi ituwe cyane niyo mu bihugu n'ubundi bifite abaturage benshi kurusha ibindi kuri iyi si ya rurema, ari byo Ubushinwa n'Ubuhinde. Kuri uyu munsi twaguhitiyemo imijyi 10 izi imbere y'iyindi ku isi mu guturwa cyane. Mu gukora urutonde, abatuye imijyi babarwa n'ababoneka mu nsisiro z'umujyi no mu nkengero zawo, ku buryo bigaragara ko basangiye uburyo bw'imibereho n'abo muri uwo mujyi hatitawe ku mbibi zigenwa n'inzego z'ubutegetsi, kuko hari imijyi yaguka ikarenga izo mbibi. Duhereye ku mwanya wa 10 hari umujyi wa Osaka. Osaka ni umujyi wo mu gihugu cy'Ubuyapani, nawo ufite abaturage benshi. Uza ku mwanya wa 10 mu mijyi ituwe cyane kurusha iyindi ku isi ya rurema. Uyu mujyi utuwe n'abasaga miliyoni 19, ni ukuvuga miliyoni 19 n'ibihumbi 222 n'abantu 665. Ku mwanya wa 9 turahasanga umujyi wa Beijing, ni umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubushinwa. Kimwe n'indi mijyi yo muri icyo gihugu, umubare w'abaturage waragabanutse cyane mu gihe cy'imyaka 10 ishize. Beijing ituwe n'abaturage basaga miliyoni 20, ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 20 n'ibihumbi 35 n'abaturage 455. Ku mwanya wa 8 tuhasanga umujyi wa Mumbai. Mumbai ni umujyi uri ku mwanya wa 8 kuri urutonde rw'imijyi ituwe cyane ku isi. Ni umujyi utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 20 n'ibihumbi 185 n'abantu 64. Igice cya Mumbai kibarwa nk'umujyi cyariyongereye, bikaba ari nayo mpamvu bigaragara ko umubare w'abaturage wiyongereye cyane ugereranije n'ibihe bishize. Ku mwanya wa 7 turahasanga umujyi wa Dhaka. Dhaka ni umurwa mukuru w'igihugu cya Bangladesh. Iki ni igihugu cyo muri Aziya y'Amajyepfo. Utuwe n'abaturage basaga miliyoni 20, ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 20 ibihumbi 283 n'abaturage 552. Ku mwanya wa 6 turahasanga umujyi wa Cairo. Cairo ni umujyi kandi ukaba umurwa mukuru w'igihugu cya Misiri. Ni wo mujyi wa mbere utuwe cyane ku mugabane wa Afurika. Uyu
utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni zisaga 20, ni ukuvuga abaturage miliyoni 20 n'ibihumbi 484 n'abaturage 965. Cairo, umurwa mukuru wa Misiri. Ku mwanya wa gatanu turasanga Mexico City cyangwa umujyi wa Mexico. Mexico ni umujyi ubarizwa ku mwanya wa gatanu mu mijyi ituwe cyane ku isi, utuwe n'abaturage basaga miliyoni 21, ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 21 n'ibihumbi 671 n'abantu 908. Uyu murwa mukuru wa Mexique wagize ibihe bitandukanye cyane mu bijyanye n'ubwiyongere bw'abaturage, dore nk'ubu mu 1950 n'umujyi wari ku mwanya wa 17 ku isi ukurikije ibipimo bitangwa n'umuryango w'abibumbye. Mu mwaka wa 2000 yari iri ku mwanya wa 2, irushwa umubare munini w'abaturage n'umujyi wa Tokyo wo mu gihugu cy'Ubuyapani. Ku mwanya wa 4 turahasanga Sao Paulo. Sao Paulo ni umujyi ubarizwa mu gihugu cya Brazil, ukaba ari nawo munini ku mugabane wa Amerika y'Epfo, aho iyi Sao Paulo ituwe n'abaturage miliyoni zisaga 21, ni ukuvuga abaturage bagera kuri miliyoni 21 ibihumbi 846 n'abantu 507. Sao Paulo ibarizwa ku butaka bwa Sao Paulo nk'uko imbibi z'ubutegetsi zibigena, ariko ikanagukira ku mpande zose, ariko 1/2 cy'abaturage babarizwa mu nkengero z'uyu mujyi. Ku mwanya wa gatatu turasanga umujyi wa Shanghai. Shanghai ni umujyi uza ku mwanya wa gatatu ku rutonde rw'imijyi ituwe cyane ku isi muri uyu mwaka wa 2021. Uyu mujyi utuwe n'abaturage basaga miliyoni 26, ni ukuvuga abagera kuri miliyoni 26 n'ibihumbi 317 n'abantu 104. Kimwe n'indi mijyi yo mu Bushinwa, abatuye mu mijyi bagiye bagabanuka cyane muri iyi myaka 10 ishize bitewe n'igabanuka ryo kwiyongera k'ubukungu bw'Ubushinwa. Uyu mujyi wa Shanghai ubarizwa ku ntara yose ya Shanghai, ariko ikadukira n'intara bihana imbibe za Jiangsu n'intara ya Zhejiang. Ku mwanya wa 2 kuri urutonde rw'imijyi ituwe cyane kurusha iyindi ku isi turahasanga umujyi wa Delhi. Uyu murwa mukuru w'Ubuhinde uza ku mwanya wa 2 mu mijyi ituwe cyane ku isi, utuwe n'abaturage bangana na miliyoni 29 n'ibihumbi 399 n'abantu 141. Ibi bishobora kumvikana nk'ibitunguranye bitewe n'uko umujyi wa Mumbai nawo w'Ubuhinde mu myaka myinshi ishize ariyo yari imbere, ndetse benshi bakaba baremezaga ko ariyo yari ifite amahirwe y'uko izakomeza kuza imbere. Ariko mu myaka mike ishize Delhi yagaragaje ubwiyongere bw'abaturage bukabije, ndetse no kwaguka ikarenga imbibe, ikadukira na leta za Haryana na Uttar Pradesh, aho utu duce usangamo intara zikomeye zifite inganda zikora ibijyanye na tekinoloji n'ibindi bitanga umusaruro w'ubukungu bw'igihugu cy'Ubuhinde. Ku mwanya wa mbere kuri urutonde rw'imijyi ituwe cyane ku isi nk'uko bigaragazwa n'umuryango mpuzamahanga w'abibumbye turasanga umujyi wa Tokyo Yokohama. Uyu murwa mukuru w'Ubuyapani wafashe umwanya wa mbere mu 1955, ni ukuvuga imyaka 66 irashize, aho yari higitse umujyi wa New York wo mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari bihanganye muri icyo gihe. Kuri ubu uyu mujyi urabarizwamo abaturage bakaba miliyoni 38.
turabashimiye ko mwakurikiye uru rutonde rw'imijyi ituwe cyane kurusha iyindi. Turakomeza kubifuriza ibihe byiza mwese mudukurikiye ku Biriho TV, kandi mukomeze mudukurikire. Nudukurikira uzanyurwa kandi wunguka ubumenyi bwiza. Turabashimiye mwese.